wakwanyelie du obe ona bateli barahera gusiga bakona guku base murabeka sere ona nayese moyi cyane tumukurira ugo itita omuganga sanja lisingo gemonyimbo akalera nege tureli Alright, asante kabisa mwancho mwategereli karibu nanda sensama iga ensamo ere ya kana mwancho mwategereli ensamo ya gatano by the way asomoro buli tuani ya gatembe bono mambia abona mngona bakurunga sungusa extra extra bona gesungu tumanyi tigesungu nubwate michando kidogo nimbwate tabo abambraba asugusa extra bago tebanga ebauko na igro ya unsongo omosongo gusira kwaye ebono mambia nakaribu ansensa mu yengambo bono mambia katusanga engambo ya gatembe mambia bono nikene ngato ko swasense muri yengambo ya gatembe mambia moto akomanyinga ine nkikeli guseto bwate emambe ya bono aiga ase studio ikinire cingage cengambo ya gatembe imehi yumurubiro bwitwani ya gatembe na double o taratibu zaidi nekena nichiga kichingambo ya gatembe mambia bono nande entwaligiriya sama gazeti twara maguli ya mabuta mentre sokoro sana na mwanga tiku kumanyi nteke monga aye nabura betu manyanga impact neririega impact neriri ninkia maguli ya mabuta kira kinira koleta somo Kenya bono usaligo ga kitalia sobre ni chaka bono mapema kwanya kondra mbwate tingati kwanya korangulite tobuati kwanya koronsali ko mbwate gali tobuati onsali ko teneke be ya gilimbwate ngomulekera nyombali kabisa chebono nakina nje teresinene problem ama kutanya kukina lende kusa kukinira abayiga bakabwate kerubuate kebeya omuga konkorogo tubuati gali tubuati pikipi tubuati tinga bado ekebeya kiago ayugo tumie kebeya na haya mafutangu okunali mbate parabini takineti teba kerosene deba kerosene wicheba bono eto ntuko manye nteke monga ekira mafutangu kina agu kuna chinsemo chonsi chobogima unamono ayubate kebeya nuga ntiuragire tulikuruga endagire yukuruga goikogore endagire obukimo buli ukuri goikabo mente goitera simba tuma nimbwate nyumba inyorenga ayo monyene uganiti ubwate ekebeya nuganditi ogende no etinga osugucyusi obosi asoko ende tinga ngutarore nchira amafuta gwikabe effect ya sore bono matilda ekero kuligiriye segazeti bono mambia magulia ya mayia unabona guchakira magulia ye diesel ne petrol by the ninga ni tunyu limo tegera linga ngakia menta giaske nganinga ki katukura ligiringa niga ine ayo mo Kenya nuruchinga ingane ye nikabwate kinda sumo bwa agose asingane yega ye petrol ekero tokorigereria ekero gote wona diesel nigo amentite na 46 shillings ko say 47 actually igolera abantu bago enda aligutacha diesel agochikunyigura 244 depending nga yo monto ko yagorere kiagera kira chinse ko sekiro moche kerensemo igebwate amagolia igonga nengana egenderete ko senigere etofauti kira kurukira asensemo na ekero ko liga ndiwate omuchando na boigase kero tokuriya samagutari ye petrolament tete ina 16 shillings siringi komene zanemo chiuka bana chimongo nyako chana nde serikali gote serikali negendrete kuligenjere eko torosie tobe burungi okay 16 160 yega ya 46 yaronko emurungani mentete 46 so ino mugati omanyete ase uchumi ketukolera uchumi onkorogo komenta wishiringi sano komenta shiringi bere nemete shiringi yamo ine effective ne sana mete ase miaka ya magega amabere ga komenta se shiringi kwanyora shiringi bere amenta isato abantu bemurunganira kine bone kero koringa komenta by more than 40 shillings kinegento kero monta wento wikaransere ngerena igo sokuru anya konyara gukura mafuta gose kwagura mafuta gose ne chubaye mali konyara gukura elite emo amafuta iga chibe so kukomenta kuru mukogo 46 shilling
46. Yes. 46 kose nechi pound ibere nechi siringi sana. No chibugate. Bono ni tuare 46.29 shillings chimende tase diesel na ariande kose ase petrol indigere 16.63. Na kitukuboliga asubuango ntwaruche ntwaragalize gazeti nga ebitaseni au echi petrol stations bitaseni bya kigali bitaseni bya mafuta boni gabi asikire unabigweta mafuta mentri gabi asikire bikamenta magoli immediately aya uno mugusi andake omo Kenya omo yore parase sector y'ubosombi kwarali ligoliga lyakira sekejero kyawo na nkyuka giriteje guchokolekana nkyugwete kango kwaraganya liba gukambo kwa mane serikali bono mambia ngikwale goteba andake comment kwa mafuta yes lakini onsaliko tali aso baso kuna jatatu mwana one tiganda kwa matumunu ndagotebia noroje president yaito na tebete echiro ya mugunga egaligu na tebete getiki endege mate gankube kukire kabisa na ndege ya kisasa otebire binte binge sana maichi bese chiko cha kuronya mu comment rwe bango kiasi igere chibese chiko toka binte byonse bimanya kurabase chisukuru cheto chirabese chipara cheto chimese buna tebete gocha bono roliaro okaite nero kurusi muko ye amanya kurwako wote naye kurusi muko chiso egali chirosi amage bine birengera libyo muga konkoro ko muncho mategereri ebi agulende ayo mategereri iguru ya maguli ya comment kuno mambia nabwo to ibirengera libyo agusanga ni tubono mambio tebinga ine buno mo Kenya ayuru chili guliri ya mafutali ya mentre gwita sira mbili tu studio 0741 5838878 na 0741583878 26447367 nabwo tebinga ayo munyene maguli ayo komenta amaguli gusekere egitambo gyo komenta amaguli gyakunire kende asobumba bwawo uruchinga ine mbichikoba kolengana andake mbirete emuchandunda asumwe bwawo mambia bono tukwanengo ayura sector y'obosombi boyigo tuye bagotokwanira bono mambia naye bali mugutulikira ujumbe ragotokwanire mambia bono getembe hello yes Bana Joseph ni matari Grace. Karibu sana. Kisa mane cha mataraiti ga dudu jaje South. Bana jena ojenga ense ya maenda kirango tai na bantu mbale bate kunyira bune ya bo. Kai aseki gose. Umonta mu kwacho go sino bora ya nyuma na kuba control iko mpaka ro chinera kali go cha kuworo go sai ku kwata go sai go kwa. Inivagitia maguta ale kuna komenta iko mpaka wose 230 ekera abantu bale kuna kolero muraibu ensenga ga tuyere maguta akamana kuimuka gatanga maguta ekera komento tinguze kaino komenta maguta tali jen komenta lakini maguta aje kera je to kwa chiringi bere akaswa kuna kwa tonya moro cha maguta na yereti maguta ngese ba na chagire kuyiye o mana ko suyure nan kayago etana ndo kuyiye nan kanye tali ero komenta maguta bona ikabuna imogeta komenta elia mento singishi na tano kamana kumboka akatebanga maguta itigawe akamana kurusi wa chiringi komi bona akamana kotanga maguta mabona yereti bona iga maguta metro roche iga agwe siringi komi arusi tu siringi komi bona metro siringi komi na sita bona oma iteka roko ya una bona ngoro na kuna gokwana igonga ngana folisi kino mugati amba guta na menta no ine siringi yemo onyole style tigali tigotumya maguta ense ye iga kitigiti go chani ni onyole style yogotebanga wasaiwa esiringia ya mokera li tuko tibibi tine no nyenki kaunti tio kacha wasai ya kaunti esiringia li tuko ogo tenenga kabisa tabi ngonye siringi kera li tuko kaje kuruera che ko basingi ose kumuna sana ndenkenye kimatali ga ikakisi kaunti ilipagiti yango tainga bantonto unyete naende noine karo kolgeria na bokolgenga koltigi lakini kigali kiriko tumya maguta chiza kininde sana haya oranyo abantu tabu na seito antu abeterwa etetrai etetrai ye beti mbake chenda se kuvuga butuko na mugaso
ekera konyogotesi maseyo ekera konyoro cha maguta na ile ngego tumia aya uranyogosi na matanga ale bono timaseyo na ikya metamo gutumia amaguta ile ngamora tumia botuko ikubono okugani kwago nkurukino mu Kenya bono mambia Joseph esi tameli na kana gukwano okugani gwito ntoko yani kene seyo tora kole yari konyo no kugwa kuna nkankolge libale bale ngento kirike gutumia na banta bange mba kuna gokemeta meta igo asenge chekara bona maguta komenta mine tina esukari ya mentire amaguta mentire maguta yekingeni ebinte bono biyo gutumia na banta bataka kasi mabono komentire. Right, asante sana. Aya na ande algo kobolia onye meji ni siri kifo gara maguta komenta ayeta yaro kaja koroteri wan Kenya rata komenta. Asante biomono. Asante sana biomono. All right, numo ngwana kurunga cyose bunyamataro bono mambia birengali biaye bono mambia tukubulira ndinga ayo motegereri ikiage kerengeri nkirikikiga amavuta mentire uju amangana iga andake alete kina subirengali biago no mugusiro mu Kenya ibirengali bombiri bikubwatika namaguli amayiya y'amavuta bono mambia. Good morning, hello. Bwakire muri studio. Bwakire bya kigima, karibu sana. Aho bwana Kurungokoro soko mjinga ka Dr. James Mageto Miroga kutoka. Karibu sana Daktari Mageto Miroga Kurungokoro soko mjinga mambia bono. Ndio atawaiga. Uma tege tonkeyo serikali tatu tuwa share. Ama kutayo kuranga bakubwa mbere bwate share. Aho bara batawara be na bande bose wabanene. Ona karaba ikaransi miti ni waju wanga ina bakenya wa ranga bakenya wara bari ya nane ba bamenda kiagere miti itira era no yo mo kwere kurwa maguta ba igeria to bari go tigaya de miti yenye tato bamanya ko igeria bamanya komenta ono bamende bono mapema no ya mombo atero ono ro ri kwenye beka nyomba yesu ya magoronga cha magoroga nyako gunda ono ro te nya hata ya bakenya iga amaguta na bokonyo rame nkete Kenya lakini jinsi kindo igare songa no Tanzania hata wa maguta harenje wakona ro ji Uganda igare na maguta yawe pera ku Mombasa hata ko jinsi sio igaba kubwa abaitongo tuangamisa vale kiagara mindu to batare to pove povi igaba ro bane ke mwana nchi oyo inte ende kusudi amaguta yawe na bibi to bira wa Kenya na rara ono ni ko kibarara okoje ringo para abana abaitire we private school patejo amanya batamendera maguta yango tabio sena yabarengera byo mwana insi yamono. Asante sana Daktari Mageto Miroga bono mambia kuigule ndagira nga yigo chukurua ayiro mugusibo no mambia andake nuruchinga okomenta kwa mabutaka iga usoma gulia mabuta na bwate kindi asomo obuguma bwao bano saligo ano yo komenta ano yo komenta gote na bwate gali gote na bwate gali na antali yemo mbabwate na barabo nkogora bari chinyeni buna kuana teba maguta ibuna kuana teba bibiriti kuchebe chichumbi chisukali moyo na rengo ngotumiali yani ero kagetere ere na bagwanchere chande kose igostiri ya maguta ni gakinete sengenjo yaki chichisegi chiabaga agarugurugiga etwani yagetembe. Good morning, hello. Okay, ale etwani yagetembe. Good morning, hello. Etwani yagetembe hano Bwakire bya chukuru wakire baba osali kumano baba. Karibu sana eke madha omorecho minto bwakire bya Maetesa baneji gere tumbi mete ko kwane ntiru no sabwe somani no sabwera. Yes. Wakire bigo ana baba omna batangire bambategerete namba wani kala magutoto te ba komenta ete sheri ya kurugo sene kichiri kitoko na kuroro tsokonya ari no ya ari kurusi kujabe kugochi lakini ekero korire rero mwananchi no nyene biasara tibi ya kichiro koira nekera maguta ya komenta bona lyo muntu akwira nabe kande ikini mwa nyomba tebe ngwanye ne liwo bona tiankara sikyara tali parango kolera kera maguta mentre mwana wana mentriga na bugo ikagari toni noni libutotere lakini nkwali ndete nyene pigipigi yabande lero mate bagwaka dabu nyakwa wato musigo linoro bakunyubara waka no gusemia mbili miambili ekikonyo gwaka na lero muna maguta mento to gwaka na miambili
igora aka ne usini 500 500 yoga ndro chitura ontora kora kende tibone biro byana mine byo mole chongo tewe yes serikali yeye ekona guchimbwa ngo Kenya na maguta tiganya komenda chisiringi noro chemba nemba rusi tibarusi bagada rusi chisiringi 10 pero ngaichiarwera ende batanga tutali bekurumara wabakabono nganaenda maguta mentire oligere libosina ma onzo kero komete bosimbo gonzo kaboligere limaya oh yes ekibono toko tebanye kero gonzo kaiga twani biru twabutoirwe serikali yaitu yanje omwananchi oumire amakera arorire tigango barangana kibakoyeria amagutaya abatakapi barabire mapi ende ukopi abande mbara batakire kwanda usine ibiri nikibachekigwe transport ya menti ote mbali gokwa omurejo serikali yembara byaba go serikali ningo serikali naye erende konde chikuti ni chenamente ekero kuoga na njenyoge kekero kyo isako iwo mwana orerire gusingi na iwo mwana oreza amore terekende njara yariro mwana. Asante sana Omurecho kuruchisa machenye bioto Omurecho bono mambia ambie muno sana uribirengeli byaje bono mambia ayerendo mo Kenya mugusi abaide wi ekera yuro chuli ga wasekenyuro uju nkiruche amabuta amaguli akira mentire kene nkira leta sumo bwao kene nkiruka giti uchikoba nabo yuko buli kongro ki uchasa ngani ya comment kwa mabuta hello Gatamba. Karibu. Iwe gerechiza mochame sisito sefunde chimiye devo toka. Karibu sana ndieki. Tata komento kwa mabuta ya magoli buna mento tega binto bono ma tebaka intu aba bansege to miete bobe. Abantu buna barabara serikali ndo konya batenga mbabwate mutando ndesenje no bakonya menta mbaba denjera bakoyoragira kurwororo so komento kwa magoli. Kono koli akadan koli ebuna anje akadan ko ikwanera tumeti tapaka bosongo na rekoli ne rakare singi 80 70 sabina karabanya mente ya charo keteli mojo ke kenda 150 kinkorkoru sune kagingo kamezi anga nyoranga ya rule singi 50 ya jire 100 boro na ande buna ba mente te ga bono ngodengi ya tambukire 100 abukoru sune ke kale ko se 150 bosongo bono ngo jirande 200 Iko bono akomento kwa mabuta kwa to umishire ntubuna abantu ababaga abantu bono barabu babwate faida yo komenta kwa mabuta na babwate enjera yo gonyora gutimotu barabu babwate okubwa iyo komento kwa mabuta kwa to umishire buna ntwa abakenya Iko ruchisa mujame sisita na ogo ikire ose fundi chimejire teoto Asante sana fundi simire chiredio bono mambia Nigitengena bakenya bakurira nugitebere byago airendo mo Kenya bono mambia tukwire libagiriga naye kurasangana intungo bono mambia so murubuli etuani kero serikali yaraliria magulia mabuta amaya magulia mayaya mabuta ine I do thinking again taking bwate kenda so mubwao kusi ayibuno mugakonkora gotebanga serikali mbiyere kulige chibesa chiko gendereria magenderero ayebirenge lyombiri bigabono mambia motegere libono mambia 074158 3878 0741583878 0726447368 Igetembe hello Getembe Bwakire bya Joshua manono ogatonyole chisa mune kiariana karibu sana yani na abatire simi mpaka akenguni omato morai mbiamono yasoire bora yerega emwaka gambire tikanja ke kopereka bone serikali nincho monyena kutadigekera umurayo yonda kale ko kale bintu takali ko manyi bono tiganta benga obogimo bwa kongire tiga ke ya maguta egere to chikoba ayon korogo yes sir kora iga madam sorry sir okay ndeka kora iga okay yago ega lili yago nkoro bono choki para bono to chikoba egere maguta to roji na mentire mape mwanzo kondagita ega lili yago bono teli ko tumeka maguta nye choki kenda budu chage ga no be kondagita inje na wonko be kondagita straight mambio boke mambio chede masakara ochene getab ekwerende certificate ya form 4 ni kore de Dios ya na kiwa kora kwa manya straight
igoro bwate gari endete gutumia make Sarigo gari nimbwate. Gari nimbwate njeko. Mo baby Matilda. Aye Joshua. Umo baby. Wakire. Kwa Misri baba. Joshua Wakire. Karibu asoma Robert. Matilda. Igango boliga. Okay. Ya so bwato. Bibere byalenge toenda so mujadala. Timatinga kiyakora ya butokiro kurwa sembio ule Joshua Getembe Bwakire bia Mwekile soli matega sengolia. Mo wiwa biza. Zaki usimaze kusuneka nyangoge. Karibu sana Zakius. Aya akiuche uko mentoko igangu bwatekeda sole. Wana matega ngumetinga serikali tu atawaleta na ya tuferi. Jana kama mosacho mbato bukambe bwense yeke bintu byense nangota ko bitiga. Kibasi ja ko ya bagawa ngonga jimino ebyo mbya bakora. Yata ke rati kwa tajibe ka samba gute se maguta. Alo byo kimaso mwananchi. Kero monte ande ko robo siko jibasi ko ligensa wa ka samba maguta. Ko ba ko ya bantu jimino ni to ara to ko aranjara. Ige ne serikali bate je ko jibasi campaign. Leo yebilo mwananchi anajaleta. Lakini ndio bimeti katika kichira ikambi sawa ndaka. Masese. Iyo mwana minto ngora. Toro jine je campaign ba koligia. Na wewe kola kaya bwana kala ko bate milioni ko konya mwana ngora cho mekia bande ko milioni nyingi ma. Bwana tori ko chako chinyora bano. Tako jibeka sama guta chike mwananchi ukawaita tare chire ligire bia. Ngoire na jira sore tata to baise ko kuminko jireta ba. Aya mbia bana. Okay. Ebine biringera bia yeza kisu baseso motele to kuruchin somo chiri cha sori. Bitakwatubwa matene wani ya Getembe. Good morning hello. Hello Getembe FM Bwakire bia. Yes Bwakire. Hello fule onsaligo kandada. Biamono sana karibu sana baba. Mbuya ande kabisa. Bwana igolo ya mafuta kuna na ikirega. Aye Siriba. Siriba. Na igwa jirata Siribo njera. Kwa rule runda. Na hoko nyore runda. Bwana ndezelia. Ligire libone network yago Siribo njera tusangamo. Sorry, asinaro tena weke yatindege tu. Siriba. Sorry. Ngembire ronde. Aya kwana bono 90 botu akoyigule bia. Bwana lende na jana tabayiga. Akala to wata wange serikali. Egende getanga ntola manyanga. Amabuta ya nale Kenya. Wanyale seita to nyabugate. Tolere sana. Lakini wanyako lujinse jeiziko. Ndo baise kola umwe serikali mono. Na intutu wanje ngobogi. Tuwanje ngobogi mabuye golwalie sa mabuta yakolwa na bola nyoe ebintu bisalegete kolwa. Bona iga amangana ya mabuta aro ndo tewange serikali. Boy katwensi togalamie. Akara yali ikire bobe. Na intutu wanje ngalero ya ikire. Ya tali kinga kijonzi bitola agenda asale fuladi. Boy katoka enda bake melima. Ebituro ne bitongo. No anyane para nya ka otua ko bate tuara ikona. Iga tuanja na ande tole merelie. Ekiagera no ane serikali ya banda bagoze intuto ko iririata kara nyale ba irire ne tuamwa agerete kula twa iririata. Mapema. Tuata bambu yale. Tuona ejine jinsara jaito tuetierereti. Aguruka Siribo njera kuruchisa machige tukigali bochi. Amanyete gento siliva akorire. Okwanire gento abantu bange batari okay gento abantu batari kogane koigwa. Na gento abantu batari kone magukwana. Biyamana sekerengere ikyo. Kwa muruka Siriba onjera. Uyo Siribo njera. Kwa nginyo iliyo musani one. Kurwa runda. Fundi kwa stima okoro kwa Siriba makuri. Ulio wate sauti ya moyo kabweka. Kenya ingi manere biko wate sauti. Asante sana Getembe. Good morning. Hello. Bwakire bia. Yes. Bwakire bia network yago baba kurukunganere elino lisiba.
Good morning. Ligiri network yago baba elino lisimba asuka kurwa sote ne ine nsamo yiga gusinyaganya elisimbi yago Nani netikwana oche igoro. Wangule. Bona kubwa. Karibu sana. Umanye te ma tani tuerete abantu bali mwachorete. Ano amaguta igako mesa kerere ro mesa. Akalmo tempe mwate ngati Mhm. na. Uwe kaine. Erete ito igoge sige. Simi yake bwate ngere mama. Okranga esimi yago elino lisima tulu ko igubi yantugo ko nyarabya. Toto banga wa kebye esimi yago yabaire bobe entulu ko bwata bya baba elino lisimba kurwo mungena gisara kumanga. Right, Getembe, hello. Jamuina, Italia ya silinja mti. Hello, Getembe. Karibu, ai mulajake. Kwa jasara zini. Ayeno mondomu ya yako kunga mulajake vita mokaya ko madaraidi. Nkie kikwale kukwana nsema gago. Igana ale kone litika to majale ngemia mbili litika. Bona, digango ndio ndali goiga. Oh. Kenya ya moto edokorere joime amaguta ndo jabantu bari nikoraba gwatikari ndo jere dipiki gwago tarera. Bona utu ageze president ali gedorere joime. Ege ndoke nengote abaiga. Amaguta ya bono kenyo ka komenta wo se baka Rwanda komenta re jagera ntugando tenga amaja engero bosie. Bona to bali ga do sawa amate ko bogo di to maya wata ko beke ruana ade gende tangani ekara ba me ndati ba se 46 ba ko ta ko ruzi ba me ko ruzi siri ngi ba to dai ba ruzi bona ko ta yo kwana ba sia ta ba kile to ba to tenga tamna to ko re join gende tangani mo ga di ko goria era gende tangani mo ga di ko goria Arabu jaya ama sukari di ko goria kare sukari amendire so ta di ko nya ama ko mo matara idi na ma orongo chiera Rajiye sonkonya menya matukari ora jare ko haji ko kula ta kana ji oja. Monguru ate kati yako. Yeso yo. Ya yetke yesa ko konye. Rocho sari. Wono te vile sukari ya. Eso da. Omaite ekina kitu akata yonkorogo. Ama butakera comment tali babutoka. Akuira na namoni bintu binde byoboga mai binge sana. Bintu biro sari ko bwenete ko igino orusa rusi otikali obokima bweka amone chinyini. Bakimanga comment bole. Nonya bwa mente pakaje asoko chigosia oinyore nonye bituma birio ko egorogoro kwari gusira guse 10 bona botire 15 gose nonye 20 ekiagera timete zokora ngaki ocho wake sabo omaite tushokoma nonkorogo Matilda etukuligeli yangega igiga ngamatamenti timbu atigali chembiane timbu atipibimbi yande timbu atiketo kitingambi yande lakini kueba ngankorage role abo syobo koli nkwanda bole kurwe setting kutumia mafuta ayo manyene kueba nkwanda inyagitali nyagitali gali kwenda konyorobo kore liguyikama bitatu meke ebinte bige sana bigana iri sokoro nitanga nokora punguse ebya matoido munabona basubati bono tukie chibako chibabeka chintere bono ngochi bale kurusio kiagera bono ebintu byakinire tabatali please chinchale chibakorose kuchiali mbaliko chikobeka kiagera bintu byakinire ineji stare okay tumangocha mangana endagira chisukali chiunsaliko nestare amabere nestare manyaba kuchibeba nabo bwate chikambani chia mabere and bamenta maguta there is no problem rakire ni gere ngaki serikali ebintu byonsi bibiri byatatebete bagocha gotoretera nimanyete ngango chabire goetero gokina kwa maguta aya straight gokina maguta tindo jinga mana bwatene problem ekurkunga etwani yagatembe moncho matele bona mambye jide kemeronge ene na isano ne moncho butokire agatoje kusangamo murubuli twani biringali byako mbiru no mo Kenya amagulia mabuta amentira chirigesara ine ayinuru chinga kende kirege kwa kuchokora sumo buau gusenu isane getenga ya komentara kini abuge mabogendere ngakiro chai good morning etwani bwakiro bwocho mulisia Waigira bwanda so muri stofre oboja kutoka. Karibu sana. Onkoroka Bwakire tato Morisia, Bwana Yesu asifiwe. Buya tore bwakire buya. Ai musubati wobai bwakire buya. Bwakire buyo Morisia. Bwakire nyasa utwanjere twabokire. Buya mona singa ngemwala dire nkwana engambo ya eri tukoli ala ero buya.
Abonda tokotera bantu batwarure birengere na nento kanda takurwe birengere ryo. Lakini kinda tekoteba gyokanga na intunto kaneti onkorogama ama yani ebyo nkoroga koteba nga nintu tuate birene magendro nga kya kokorwa. Lakini nabonda tekoteba nga na magendro nto jakaneti na maguta yubuna mente na bintu bindi kya no jibese chikurwa setole. Lakini go bago tuira bwango. Bata toko to Singapore na ande kaenda to bwa mangana ntore kachinga kido ka Singapore. Yes. Okonyora kweito no goke. Nendo bo mana arno nyonkoro vote. Ebintu bona ida nebe serikali ito take kotaka ko intu abanyene. Na bara kunyori kurwa setole na ande tajinyora. Obo mana madoido ikoto gotega. Una bona igo bo mana bwa mangana onye kwakalire ranji kwakalire breakfast ranji na sapa. Go kwa busteini no nyansapa oli breakfast gendo kekega rancho nyore bujayiga amangana yuaere. Margo boso nyumburale. Mapema. Margo boso nyumburale. Kono kwa busteini. Egendo kende. Obolisia. Nabere. Watumire lita absteini asita wende kutumika. Kero kwa absteini kurwa sendage rango gure. Viamo no, togendere. Egendo kende. Yes. Obu maana bwa mangana tubona abantu ababona ega bunabona serikali no nyina serikali yanene rende bona ono kibezo obu maana tegyande bakoira na madoida abo bakokorera kwewe misangere kana menene tisabali kinene ebintu ebibona tali biro bintu bikotokonya tiga bato inyore na ntona ki abantu mbalense yokonyora korense umuntu obu maana narunza libo mintu tiga tebe ga kintu renda batokumyoka kana bakonya kwanyora umuntu naro gukura no muhera mbali bakukura no mutinyo mugima ataranya 200 shillings yakini naibweta aragire naibweta akora akoende kondo nyoro mutoro okora kigotia yonzibi no muntu ibirigire tikagura maguta etaxi takwande jiro etaxi takwande kujia etaxi bono karaze bono duajagire kujandeka tiga tebe ngaki kenye yero nyasa ora intervene abantu barorera abantu banda mabere cyari kibesa bakoroze nemeuko yabo bakobeka kigenya za tokonye naenda intervene serikali yega ngumizera abantu bomaene Ikono mwancho mwatega ibirengeli bya Kenya. Asante sana polisi bocha kurugali magombo bono mambia asante sana, okay? So kurugita mngarayo. Molisia ngweto bekire bya. Abeka bujanga ki amagendero no akurkurwase ase okomenta kweli goliri amabuta go se komenta kwa gento kende lakini onsaligo ntonya kurwanie serikali mono serikali togonte binge serikali nementa mabuta ma abachiti goliri nene etaruchinga abakenya mbachikonyara kusimba konyara onsaligo ntatengo tebenya bamente techimwata go 46 mbaruchi igo kere komenta imanyete onkorona bakunyara na baranyare na nerucha bana inchi baje ngaki na bakunyara Nasa bakorusi ngai bakorusi. Asa bakorusi bona ndende bona gose kuruese biashara byabo na kwenda. Yani neruchi Kenya nga na boto kunyara. That is why ba comment. Rakiranye ba comment baruche ngantu kunyara. Dilo libona ndende gose no gotoita. Abo no gotoita. Nekerkeli mwancho mateli kerengeli kiago nekia. Okay. So kono nekerengeli kwaro gose na advice. Kinekerengeli bonga bolingo tambo kerepara. Na bwatumia. All right. Andaka tetu buliba biri batatu igatira chikukure nseme igaye birengeli byago bono mambia good morning etwani. Hello. Aro gatembe. Bwakirbiya. Buya mono yakoro kunyanchongyo buya. Nyanchongyo buya baba simbia bale monene. Buya mole. Mbia tole. Batabo. Bwakirbiya karibu sana Nyanchongi. Nachangi kidogo. Ndio kuna Bakenya. Chulita gatembe TV gento kirare ko mu buyekano. Mu buyekano ase Kenya. Egento giya tete gatoita to gachite kemenya mangani. Mosongera mai de kare account ta mai diga mechare yo komenta ngento ki. Egatoka bono ebiasare bye account bye tete to kanyora bono bintu bitu bya kinda sande ibuneka tibe twa so meti guto gateba yes. Ya toitire on Kenya. Namba ibero mo rarian te bya bagusiba mtura igore bara changire ga pako morisi nero kwandire gento ketenga igore okwengaka. Egente kenene gore maguta ya iga twa.
no go Tanzania ali umuntu gete kare ko Kenya Tanzania ari charo ne koreta kinero amaguta ya Mombasa ali to ko na kwana to maje tenga Mombasa teki ebi asari biga bya beire binene mono na revenue Kenya bono bataramanye ko na revenue ya Kenya ya chire gore ko na chaigoro go kana moment ero kar muko bana chigoro abombo mwade aya ewe ndo kende to ko chikoteja ba Kenya ba minto asubura iyo ngozi mono omuntu okora mu neraisi eraisi neta kirete nene chinse chinde bunako bali aba Afrika bali bameta muna chingo ke muna bono mubuye kano ya musongo ya mato te biko be ku chemical omu Afrika kena to karwe ku to mo India ntegera to somo songo kubeka gusira kineka usingo kwana omo songo nere chemical yani bakamuruka muna nyasaye Otro komorogi no muindi erengira siaye ga kor musongorosi o muki tokajoru bijabu tokarana muna saitani egente kyo abantu bami intenje okozo na tebu na maguta na tebu ngami atano niki kama toba muna chisi chirikesiko jitu kama tukabere ga totenda ngwanya ngi map tinyo to station ya ndo ko baja kire kama yerie abu asekenje bana kitato mo me mo chikotanga tikatora terena mbapo tubiya Nyanchongi ngayugwa kisi mikuru bono iga ngayugwa kisi mikuru bono iga yes mi na rule asakoro kuserengeti na isira ikire ya bonse ndo jiko migori wa ikire ena indigerereti okay abantu mbiye mono sana Nyanchongi bobuya yase amanya maguto kana bwate mechado Kenya iga koro sarigo to gato ko sama no ene ro don't ko de sabali cha nyingi na nda sana koro bana ko tana boli ta siri to bune bia no chiko kisiga for example yes inte bono tiganji kire kiba sa kiri ngai chiko chiar ba mi chiko ja ke binto biri yes ebi tiba to ora ligere into na korera sempre tanto che come da so which corusi quando analisi ya na se kisi kaunta mangana ko connect vers smart rende tabu ati binto vere ko ngoro ko tinya ko na ma yes ko sabera na ba Kenya lakini mtu ngate ndati Asante sana Nyanchongi bobuya bona mambia kurucheza mochiri cha migoli no ikire bona mambia ngotena tekera tumboro litu ndi yagetembe mambia bona asante sana birenga byago ni byenga ncho kulinde ngencho gabu na igule mbuya na bamenta buna baramente kagicha takoraki tabura nchina igule nande obuli lili swali umura ibwense ngochale ngotarale chinsomo au chikaunt au oteba ntungo bikandeki gankobandeki nkobandeki ngibintenga ibikurwa takwenti agotenga onye nukubwa tab abantu eira atama itimi tya sikurwa andake bya chikurwa se taxi chikomentera bantamapta ibini mitakwanire Nyanchongi bobuya imambia bono jireka emeronge tano isandu chigali sano choka jireke chinsa isatu chabono mambia magana bayingo chale badai tualigeni gobliba tulikira sinso mochiri chimitandao na sibitono bi SMS tuchaka na SMS ya Facebook mambia bono Matilda yake mtu bobaiwa asi umutandao Facebook ndo chinga ne timwenene sana ya nyarire ko bana into ko se yabirige kulika ujumbe gochaiga ase studio na kubwa mono ndasome chinke ko sena bongonyara kubatura bali kire ujumbe singincho yebiro kirandi Dennis umusori bwe gususu agote abingo nyamuri mugadisho tuko pamoja na bwe ndo cheke fason onsongo Mageto Josephat onsonga watabukora net na kuru Mageto Josephat agote bana kurwa Eldoret mtaani langa no tore mekegima guka agote kurwa Bukinami village na bwe gone rejeria kirubo kurwa Manama Bahrain kefanya ribo pamoja
Teresa Kimto agote good morning Matilda Onsarigo na Nkorogo kura Karatina pamoja na boigo Elijah Onderi agote bokura Ongata Rongai Wycliffe Mose agote kura Matibo Milimani hoteli ya Buga na wale yo murobere na timu ya Entingo omugaka Keragita agote kura Matongo Bukeira Nyamira County na boigo Ekiongo Meri agote kura Nyabuya Bwakire buya kwa ni Nkorogo mamake Ruth agote Onsarigo Matilda Nkorogo schoolboy agote ngakoro chinse mochirichi ya Maviria Richard Nyamiaka agote bakora Pipeline na Eli Mwacha Alivyo good morning Pilipili Hoho agote bakora Timani na wawakilisha na boyo mamake Regan yuko tuned in engera Yeri Tongojare Doure Ouru agote ba good morning agote bano ale mpako aba abiri ne tukuru mochaka no mamake Regan nere na swane timu yae Cornelius Ngoko agote bakura Cuba Kiangoso omosasa na boigo Kirandi Dennis endo Kirandi Dennis na baro marange na Mura Vero agote bakura Matino Ochaire Veronica Matino Chaire agotabanga kurwa chinse mochia tabaka bwa kiribya Masotino Saint Kebande kurwali Kenya Village Bonventure Mbovisa kurwa kiro Mosocho Christopher Tandi Burangi Kenya Bine kati ya bali babiri bakurika bujumbe cyabonda boigo bali banyare kubeka chila ikigali batari uko anakende mbia mwana sana tutachi kogenda asensomeli ndi omotegereli asenjinga kindo cha SMS bali kirige tono kapange kegema Efudia power isori makarakuru chizo mchirura getara wote good morning tuko ndani sante baba Mwigu aboba kina mikuru chizo mchiri chenya nguso agote banga nere Mwigu waki na mama watoto faida agote abaso ime abantabangia kina baba kirubu birundu mama ile nigisare tatu moranga Lydia Manyaboke Mokokoti Unyangareze Victor Omondo Salome Onyoni Ekiri Estena Simekanyanga Nijobu Otieno Nyakundi Seme Joshua Etrimba Oscar Bogo na Jane Mureka Vini Isanganyi na Douglas Ogega wote wengine ya kina Omusai Juma Ujagote ya kurukunga nere mama Pyrrhix ya Kiamoni nkurochikisa mchirichia Saud Mogrango agotenga Abua Kirbu ya Ekona tuko ndani yomurubulio Uyundika ulika agotenga ya kurunga enere eja otene kurachisa mchirichia Liusiri Emonga Meja monda kurumuruga abono mambibu kire igati yabantabangi balibali kire mambia bono na shukrani sana sponsor balibali kire sokoni kwa lekoteba na lekoteba na ki ndai uyuka soma Kirandi Dennis bono tumanyitia sinchuta liga na irachakira actually na somire chimi ngokuana bono kwa n'ibintu bitayo mate tikambata bino kwa n'ibintu bitayo tegerera ngotebi murakwana nonye bagwazi Jose bati bagwazi etugwatura taligeti etugwatura ataligeti umwana uri taligeti bono koraiga toko kwali bagatugo kura kurwali toko sako chisiko endo mwatule isiko ngende mwatule isiko obatakali bicha kanire de kaya boiga chiraga isatu igora magana bayesu nchuro boikirango chale na juri akuruganere yunuke Kimto atuti tukolere tuandika igasobono mambia kulende nsame kubwati ya gatano nensomolia request hour igo samba lakini tuwe banga lero ntubwatenga kikurunga oko eni mamamu hapo Friday Express koro Matilda obrigo to ara obrigere byana boyiko botegerere yani otanta ino ukoro kwa umwanabuliro bajufiro saligo tumirane nyasaiga gwancha twebanga mambia bono tuwasangirene ko security Eugene Matugone rolinge sebelinde Elvis Manyara no ali gaiga mungoro kurunga nere arosi mungwano miya sana gaiga nere no ari asim amona intu etuani yagetembe jiro mwanabuliro bajufiro saligo bye bye for now God bless bye bye nankarako mapema